Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapuna pigadre dumugi ring rahina mangkin kena rahayu nggih lan pemekasnya nih sampun saya ge melajah bahasa Bali. Ring rahina mangkin kecunduk muali sareng bapak sane pacang ngicenen pepelajaran bahasa Bali. Antuk punika ngiring siagayang indek sarana minekadi buku, pulpen, miwah sanelianan. Pengabden bapak sarengin pepelajaran rahina mangkin kantos puput. Nggih. Sane ka pertama. Nah niki wenten mekudang-kudang gegambaran indik aksara nggih. Nah niki lah niki. Mangkin pitaken bapak ring dija alit-alit nanin utawi pernah melihat aksara niki ketiga niki usan punika niki sarang niki aksara napi wenten sani uning nggih yening kadon ragu mangkin biar sayang pepelajaran puniki nggih. Ring rahina mangkin pepelajaran bahasa Bali ini indik aksara Bali. Sane ka pertama mungwing wenten tetujuan pepelajaran ini. Sane ka pertama indik teges aksara Bali. Kaping kalih nelatarang soroh-soroh aksara Bali manut kewigunanyane utawi menurut fungsinya. Sane kaping 3 nelatarang indik tegas pasang aksara Bali atau arti dari pasang aksara Bali. Sane mangkin nah sane ka pertama indik tegas aksara Bali. Yening mau sang indik tegas utawi arti dari aksara Bali inggih punika gambar suara utawi lambang suara utawi ceciren gegambaran suara sane kewetuang oleh imanusia. Yening ring bahasa Indonesia bapak translate gambar suara atau lambang suara atau ciri gambaran suara yang dibuat oleh manusia. Nah mungkin manut bahan puniki preside kecutetang aksara Bali. Nah niki inggih punika perlambang suara sane keanggen nyurat mekudang-kudang kruna ring bahasa Bali atau lambang bunyi yang digunakan untuk membuat beberapa kata yang ada dalam bahasa Bali. Nah niki sane kaping kalih nggih materi pepelajaran sane kaping kalih ini soroh aksara Bali manut kewigunanyane atau fungsi atau bahkan jenis aksara Bali menurut fungsinya. Nah sane ka pertama wenten aksara ura astre. Sane kaping kalih aksara swala lite. Sane kaping 3 aksara ngudre. Makin napi ke alit-alit uning napi aksara ura astre napi aksara swala lite lan napi aksara mudre wenten sane uning ining ninten yar sayang nah niki sane ka pertama aksara ura astre yening mau sang indik tegas utawi arti aksara ura astre inggih punika aksara sane keanggen nyurat bahasa Bali sane lumrah atau huruf yang digunakan menulis dalam bahasa Bali yang umum nggih umpami ring sesuratan satu Bali. Aksara ura astre puniki talar wenten soroh utawi jenisnya wenten kekalih nggih. Sane ka pertama aksara suara, sane kaping kalih aksara wianjana utawi huruf vokal. Mungkin sapunapi soroh nyanyi. Nah niki
aksara suara ring aksara urastra sekali huruf vokal nggih. A, I, U, E, O, E. Nah niki aksara nggih. Niki aksara sane lumrah utawi biasa. Mangkin huruf vokal sampun, mangkin huruf konsonan utawi aksara wianjana wenten plekutus utawi 18. Nah, a, ne, cara ke, date, sa, wale, mage, bange, paje, ye, nye. Nggih. Sampun ala sampun. Nah niki dangan nggih utawi gampang karena niki aksara sane lumrah. Sane mangking lantur. Nah, mangkin aksara swalelita. Wenten sane uning. Nah niki tegas aksara swalelita. Inggih punika aksara sane kangge nyurat basa Bali sane mawit saking basa Kawi utawi Jawa kuno lan basa Sanskerta sekadi ring kekawin palawakya miwah sane liyanan. Preside cutetang Pak Edi utawi Bapak simpulkan aksara swalelita puniki aksara sane nenten lumrah. Napi mawinan kerana aksaranya nih keangge nyurat bahasa Bali sane mawit saking bahasa Kawi, bahasa Sanskerta miwah sane wenten ring kekawin palawakya sloka miwah sane liyanan. Nah sane mangkin sapunapi soroh aksara swalelita. Nah niki wenten sekadi iwau wenten aksara suara utawi huruf vokal, wenten aksara wianjana utawi huruf konsonan, nanging ring aksara wianjana ke baos warga aksara nggih. Kanton bingung. Nah niki aksara suara sejeroning aksara swalelita taler wenten a niki a dirga utawi a panjang. Niki i niki wenten i dirga. Niki u niki wenten u dirga utawi u panjang miwah sane liyanan. Nah niki nggih soro-soro aksara suara ring aksara swalelita. Mangkin aksara wianjana utawi huruf konsonan sane ke bawah warga aksara nggih. Niki wenten kantia utawi suara kekolongan utawi tenggorokan, wenten talawiya langit-langit lembut, wenten murdania langit-langit keras, wenten dantia utawi untu utawi suara gigi, wenten ostia utawi suara bibir nggih. Niki wenten soroh nyani yeneng kandia kaka gaga utawi kaka ga ngaha. Nah niki uang niki nggih sepatutnya niki aksara G nggih. Talawiya caca janya yasa niki. Murdania niki terlatik ke bawah nggih. Tata dadana rasa. Ini niki yasa niki rasa. Wenten dantia tata dadana lasa. Sampai ke ostia papa baba mawa. Nah niki aksara wianjana utawi warga aksara ring aksara swalelita. Nanti sariki wenten pitaken. Nah mungkin lantrang demun nggih pitaken ring ungkur utawi di akhir pelajaran. Inggih sane mangkin wenten aksara mudre. Napi punika aksara mudre inggih punika aksara sane keanggen nyurat kediatmikan sekadi mantra, prelambang utawi simbol ring sejeroning upekara keagamaan minakadi doa-doa taler wenten lan ilmu gaib. Nah aksara mudre puniki pada sareng aksara Bali sane sakral nggih karena keanggen ring mantra-mantra, prelambang ring upacara agama miwah doa-doa lan sani ngerana yang aksara mudre puniki sakral
keangen ring ilmu gaib nggih. Lantur sapunapi soroh nih. Nah sekali puniki ring imbe puniki bapak sampun nagingin imbe aksara mudri niki lah niki suarane napi niki om utawi perlambang ide Sang Hyang Widiwasa niki mang ang om nggih mangkin lanter mungkin indek pasang aksara Bali. Nah, indek tegas pasang aksara Bali utawi artinya inggih punika uger-uger sane keanggen tur patut keuradiang rikalane nyorat aksara Bali. Utawi ring bahasa Indonesia, aturan yang digunakan dan harus diperhatikan dalam menulis aksara Bali. Uger-ugernya nih wenten 4. Saneka pertama tenganan mejalan, gantungan lan gempelan. Saneka ping 4 krunelingga tigang kecap. Nah, saneka pertama indik sesuratan ring tenganan. Tengan punika napi? Aksara wianjana sane suara vokalnya nih nenten wenten utawi aksara wianjana sane nengen. Ring bahasa Indonesia huruf konsonan yang suara vokalnya tidak ada atau huruf konsonan yang nengen. Nah niki mang de alit-alit ngerti niki maksudnya nggih. Wenten petang soroh tenganan saneka pertama bisah surang cecak ada gadak lianan ring ketiga pun inggih alit-alit sane mangkin ring penganggit tenganan saneka pertama inggih punika bisa aturan saneka pertama tenganan ring kecap penguntat krona mauah dados bisa artinya tenganan ring akhir kata berubah menjadi bisa umpami. Nah niki nggih niki wenten kruna pusah di akhir kata kan wenten aksara H antuk punika A puniki megentos utawi berubah menjadi bisa pusah ngatur lebih. Nah niki lelenge kerana mesuara le punika mesuara lebih kerana wenten hari ungkur nganggen bisa. Ampun ngerti? Angking lantur. Sane kaping kalih. Seluwiring krunelingga kalih kecap sane aksara wianjana nyane patah tur maka kalih pulih tenganan maka kalih mengubah dados bisa. Nah niki contohnya mang de gelis ngerti nggih. Maksudnya niki yening suarane patah wenten kalih aksara maka kali nganggen bisa umpami iki wenten cah. Nah niki suaranya kan padah dua nganggen ada sini nganggen bisa maka kali cah. Asa punika taler yening suarane mengubah bunyi umpami nyah cah. Nah karena dua wenten bisa ada sini nganggen bisa maka kali nyah cah nggih. Mungkin aturan sane kaping 3 tenganan ring kecap pengawit krunelingga sane kecap aksara wianjana nyane mebinayan kantun manggeh tenganan maksudnya kade puniki nah dikiring tengah-tengah wentan nanging suarane mebinayan utawi munyene mebinayan utawi berbeda sarangna patah napitan dan nggih dados ni bisa puniki kembali ke aksara H dados ni gantungina aksara na cihna asa punika taler sane kaping kalih ru krana munyene len sarang ru dados ni bisa puniki kembali ke H dados ni gantungan ra suku ru
Sapunika taler niki Brahmana lan Bahni. Nang lantur ring pengangge tengenan surang. Seluiring tengenan re meuah dados surang. Nah, artinya semua tengenan ra berubah menjadi surang. Umpami yadiasten wenten ra di belakang lan ra wenten ring tengah krune maka sami ngangin surang. Umpami sekar. Nah niki surang sekar. Asapunika taler ring tengah karme. Ka surang kar wau aksara ma karme. Niki taler gelar surang ring ungkur utawi di belakang pidarte. Nah mangke nglantur kangnya agak ngebut niki nggih duaning ke bande antuk galah. Sapunika taler alit-alit mangde saya ngerti dados video puniki ke pause utawi di stop nggih. Mangkin tenganan cecak sanika pertama tenganan eng ring kecap pengutar krune mengubah dados cecak. Artinya kata yang di belakang ada huruf eng itu harus berubah menjadi cecak. Umpami pucung di belakang wonten eng angin cecak. Rendang di belakang wonten eng angin cecak. Niki maste rerepe karena ring aksara Bali aksara re nenten dados me bapat dados ne angin rerepe rendang. Asapunika taler belulang wenten eng angin cecak. Barang wenten eng angin cecak. Aturan sane kaping kalih seluiring krunelingga kalih kecap. Kata dasar dua kecap atau dua wande sani wianjana nyani padah tur maka kalih boleh dengan eng maka kalih dados angin cecak. Pada sekali aturan ring bisah yening dua suarane padah maka dua angin cecak. Umpami cang cang. Nah niki wenten eng niki wenten eng maka kalih angin cecak. Beng beng niki wenten eng niki wenten eng maka kalih angin cecak karena suarane padah. Ya diasten ke ubah suarane utawi ke anu suara yang nyangcang mawit saking krune cangcang iki maka kalih angin cecak. Sampun ngerti alit-alit? Nah mangke nglantur. Nah aturan sane kaping 3 nggih. Tengenan eng ring kecap pengawit krunelingga sane aksara wianjana nyani mebinayan kanton mangga tengenan eng maksudnya sekali puniki nggih. Nah pada sekali bisa iwau bungsil bung sarang sil pada munyene napitan lian nggih antuk punika kerana lian munyene utawi len munyene niki ring tengah wenten aksara eng dadosane eng puniki nenten atau tidak ngangin cecak tetapi berubah ke aksara nga. Terus nyanyi bung niki gempelan sa ulu bungsi l ada bung sil pada sekali blungking. Nah niki ba gantungan la suku cecak blung king panggang. Nah niki pa karena len munyene pang sarenggang harus ini cecak berubah menjadi nga pangga wau karena di belakang wenda cecak wau angin cecak. Ngantor tengenan nga ring kecap pengawit krune ring sor mawah dados cecak maksudnya sekali puniki. Tengenan nga ya diasten munyene len sekali wau yene munyene len pasti ke ngangen cecak nanging niki ya diasten munyene len dados ngangen cecak nanging keanggen ngentusin tumpuk 3 utawi digunakan untuk menghindari tumpuk 3. Rek aksara Bali tendados tumpuk 3 nggih. Sekali puniki ang sarang kelung patu munyene lian nggih. Krana lian tur nenten dados tumpuk 3 sesuratane sekali puniki a cecak ang
gantungan ka, gantungan la, suku, cecak angklung. Nah niki sanilianan dados alit-alit paus utawi resepang nggih. Lantur tengenan adeg-adeg. Umpami ring penguntat utawi di akhir kata selain lan eng pasti ke nganggen adeg-adeg. Umpami adan, nah karena niki di akhir kata n, ingat selain ran ra pasti ke nganggen adeg-adeg. Adan niki malaib karena ba. Budal nganggen adeg karena la nggih. Lantur ring penguntat bagian lengkare, wiaden penguntat lengkare. Nah maksudnya di akhir kalimat dados nganggen adeg-adeg. Sekali puniki dipeken karena en ngen adeg-adeg. Sesuratane niki sampun patut nggih. Usan punika adeg-adeg puniki dados keangen ring tengah mangde nenten tumpuk telu. Aksara Bali nenten dados tumpuk telu nggih. Niki tamblang. Nah niki napi maunan di tengah karena nenten dados tumpuk telu. Dadosne ta ma munyene tama makin dagen adeg-adeg mangde mati aksara ma nggih. Dadosne tam ba gantungan la cecak tamblang. Napi mau nangangin cecak karena wenten eng ring ungkur utawi di belakang. Contoh sanelianan dados video puniki ke pause utawi di stop resepang nggih. Alit sane mangkin aturan sane kaping 4 nggih punika ring tengahing lengkare keanggen ngemanghang pasang utawi nah niki nggih di tengah kata dados nganggen adeg-adeg utawi digunakan untuk ngemanggahang pasang aksara. Umpami inyoman widya niki kan wonten aksara na dados nganggen adeg-adeg nggih karena anggen ngemanggahang pasang aksara. Kaping 3 watak kesatriane, watak riki dados nganggen adeg-adeg. Sampun ngresep alit-alit sampun nggih. Dados paus elingang niki mangde ngresep. Lantur wenten pasang aksara sejeroning tengenan mejalan. Nah umpami mangde langsung niki ring contoh tengenan mejalan puniki maksudnya sekali puniki nggih. Tengenan mejalan pacang wenten yening krune sane ring ajang penguntat antuk aksara nengan tur krune utawi pengiring ring pungkur nyani kegawitan nandok aksara swara maksudnya sekali puniki. Nah niki kan wenten krune matan kimatan. Di akhir kata niki kan wenten huruf konsonan. Usaha punika kelantura untuk ai niki kan huruf vokal. Mungkin yening sampun ke surat nganggen aksara Bali dadosne luluh utawi langsung nggih. Maksudnya niki matan ai yening kewacan matanai dadosne matanai langsung niki nggih. Pada sekali puniki tegah plus an niki wenten huruf vokal dadosne tegehan. Sesuratani sane patut tegehan nenten tegehan angin tegehan. Sampun alit-alit making lantur ring gantungan lan gempelan. Nah niki sampun ngawit SD sampun wenten nggih. Yening gantungan genahne ring beten umpami bakti. Napi mau nganggen bekemang karena bakti puniki nenten bahasa Bali lumrah nanging niki bahasa sekadi bahasa Kawi utawi Jawa kuno nggih. Usan punika sampi niki yening sampun gempelan genahne ring samping. Yening ring gantungan genahne ring sor utawi di beten nggih. Asapunika taler contoh niki yen tonen pragat gaine dados niki nggih elingang yening sampun gantungan genahne ring beten
Ini gempelan genane ring samping Nah makin pasang aksara ring krunelinge tigang kecap utawi kata dasar utawi kata dasar yang terdiri dari 3 suku kata. Umpami niki langsung ke mandan contoh segara maksudnya segara puniki legene ranah tradisional sani mawit saking bahasa Kawi utawi Sanskerta. Kata yang berasal dari bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta punika ia diastun memunyi nanging sesuratani nenten medaging pepet adas ni segara. Nah niki wenten tedong kerana a panjang sagara tulisannya nanging dibaca segara. Pada sekali puniki semadi samadi niki de madu. Napi mawina ngangen apanjang, anggen mapanjang, anggen de madu elingang kerana kruna puniki mawit saking bahasa Kawi utawi Sanskerta. Ining sampun mawit saking Kawi lan Sanskerta utawi kalau sudah berasal dari bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta sesuratan ni elingang nenten medaging pepet. Ada sekali pun ki negara, samaya. Tidak isi pepet. Lain halnya dengan niki. Pepet ranah modern. Nah, yening sampur ranah modern bau ngangen pepet. Yening ranah tradisional ente ngangen pepet. Nggih. Umpami sekolah. Ranah modern angin pepet sekolah. Sepeda ranah modern angin pepet sepeda. Sambung ngerti alit-alit? Nah makin alit-alit sarang sami yening wenten pitaken makin wenten publik bagan utawi saur pitaken yening wenten pitaken ada sering kolom komentar. Nah makin niki wenten 5 krune bajang bangkiang dokar wahyu lan tamblang. Pak Edi rerah 10 orang pertama niki karyanin ring buku lempiran salin antuk aksara Bali manut pasang aksara sani patut san punika kirim ke WA Pak Edi Pak Edi antosang elingang 10 orang pertama niki wenten nilai plus alit-alit sarang sami nenten kerasa pepelajaran bahasa Bali ring rahina makin sampun puput. Ining Bapak Edi wenten keiwangan sejeruning ngicen pepelajahan Bapak Nunas gengrene pengampura. Maka wasan yang atur puputang Bapak Edi antuk para mesanti. Ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Bahasa Bali ajeng.